hano sindi busabe leta ya Kongo, twabisabye kenshi, twabivuze kenshi, abo dufite Kinshasa barabivuga bari Kinshasa, abari hanze ya Kongo murabivuga buri munsi. Icyo ndi busabe rero je ari mwe muri aha n'abandi bahaba twumva, nta muntu dutegereje uzaza kudutabara utarabonye izo mfu zose zadukiyeho n'abantu bose bishwe, ataradutabaye ngo uyu munsi niho tumusaba ngo ahagarike buriya bwicanyi. Inzira ni imwe gusa, izi mfu zirahagije, buri wese ahari ahaguruke, buri wese ahari ahaguruke, yumve ko ari we imbarutso yo guhagarika buriya bwicanyi buri hari iwacu. Nibyo bamwe bagiye bavuga hano ngo twirwaneho. Kwirwanaho ntabwo ari abasirikare, na twirwaneho iri hariya muhamwumva ihari ubu nyine ntabwo ari abasirikare, ni abaturage bahari banze gutega ukuboko. Uko kwirwanaho n'ubundi ni ukuboko bateze, ko barakinga umutwe. Ndasaba ngo nawe uri hano wumve ko ugomba kugira uruhare rwo gukinga. Ubutabera mwabuvuze, Metere Oscar yabivuze, ubu nubwo bimeze gute, nubwo bihabiba amahanga arebera, ariko nta joro ridaca. Nubwo amahanga arebera, ariko tuzi ko Imana yo irahari, ntituzashira. Iyi ni imbuto, n'abari hariya ni imbuto. Reka nshimira abantu, ndashimira gakondo muri rusange iyobowe na Perezida Felix. Yambwiye ijambo rimwe, yambwiye ngo mbwire abanyamurenge bari hano bose mukomere kandi muhumure. Twavuganye nko mu masambiri, ndetse yari yavuze ko aza kohereza record ariko ntibyakunze, ariko yambwiye ngo ijambo ni rimwe, nubwo byari gukunda niryo rimwe yababwiraga ngo nubwo bimeze gutya mukomere kandi mwihangane. Kwishimira rero yafashe iya mbere, ubwo butabera turimo gusaba turabizi ko tuzabuhabwa, ariko tuzabuhabwa ari uko twahagurutse, kandi twarahagurutse. Ubu dufite abavoka tutaza gutira no kwishura mu yindi miryango no mu bindi bihugu bo mu bwoko bwacu. Iki cyaraye kibaye n'ibindi byabaye biri ku meza, kandi tuzasubizwa, kandi tuzagera ku cyo twifuza hamwe n'Imana yacu. Ikibabaje, Kaminzobe yaguye mu maboko ya leta, ari kumwe n'abo bakorana, bamwica urupfu rw'agashinyaguro. Abo bari kumwe ari abayobozi bafite n'intwaro, yewe bari no kwirwanaho, bari no kumukiza, ariko ntibabikoze kubera yuko bari bafatikanije n'ababikoze. Ikibabaje kubasigaye kuri twe n'abandi bari ahandi batari hano, nuko icuyu yazize nanje no kizira n'undi yo kizira. Iyo bahariye nkuko babana babivuze nabo barapfuye, ariko ikibabaje ni kimwe,
nuko wumva ko utofata iya mbere yo kurwanya iriya nzira y'umwanzi ahagurukiye kugira ngo atsembe n'usigaye. Dufite inzira nyinshi zo kubikora. Izo nzira nyinshi dufite imfubyi, dufite n'abapfakazi, dufite n'ibitekerezo, dufite n'ubushobozi. Ibyo byose tubikoreshe dushaka amahoro iwacu. Ngiye gushimira rero abantu. Mbere ndashimira byimazeyo, murakomeza musobanurira abanyagihugu. Ndashimira leta ya Kenya. Iduha uburenganzira bwo kugira ngo tubashe gukora igikorwa nk'iki cyo kwibuka intwari zacu zadukuwemo. Barimo Kaminzobe uyu uri hano inyuma yacu. Duhaye tubona bishe baramutwika, baramurya, ariko leta ya Kenya itwemerera gukora event nk'iyi. Turabashimira aho bari, Imana ikomeze ibahe amahoro muri iki gihugu. Ndashimira aba bagabo nahagurukije hano. Uyu mugabo ayoboye Mihango, ayoboye Rongai, Umoja, Junction, Kitengera, Molem, bariya bombi Gidurayi. Mwiki na Gasarane ntabari hano. Ariko rero icyo ngira ngo nsabe niki. Ndashimira umuntu wese mbicishije muri aba bantu bari hano. Mwabashije gutera intambwe kugira ngo muze mufatikanye n'umunyamurenge wese ku isi kugira ngo tubashe guhesha agaciro umuvandimwe wacu wadukuwemo. Mwagize neza, Imana ibampere umugisha mwinshi. Ndashimira komisiyo. Reka mbasabe basubire mu byicaro. Ndashimira komisiyo twari turi kumwe dutegura kino gikorwa. Aho muri ni muhaguruke gusa kugira ngo mbarebe n'abashimire. Komisiyo muve hasi aho muri ba pasiteri. Aba bagabo munyemerere nubwo turi muri ibi bihe, nubwo bisa gutya, nubwo turi meze gutya, mubampera amashi menshi. Murashobora gufata ibyicaro. Iki gikorwa twatangiye kugitegura kuwa kabiri. Uyu munsi ni kuwa mbere. Amanama umunsi twayapanze barabyubahirije, bafite n'inshingano nyinshi. Ndabashimira, mwarakoze. Abakuru b'imiryango bari hano twababonye, sinongera kubahagurutsa. Mwakoze, nababonye bagigi n'abandi. Kuba twababonye hano ni ishema kuri twe. Abasaje bari aha turabashimira. Mwakoze, Imana ibampere umugisha mwinshi. Ndashimira abashumba mwese abari aha. Mwagize neza kuza kubahisha uwambuwe agaciro n'abanzi bacu. Mwakoze, Imana ibampere umugisha mwinshi. Irya nyuma ndashimira abayobozi b'iri torero. Aha hari kwishurwa amafaranga menshi, ariko bahaduhaye ku buntu. Reka mvuge guto kubusa. Umushumba mukuru uri hano uyoboye rino torero, nyemerera ujijura. Iki gikorwa cyadusabaga amafaranga menshi kugira ngo dushake sale, ariko kuba watwemereye, rero tugakorera hano hantu n'iby'agaciro, turagushimiye kandi tuzahora tugushimira. Mwakoze guha umunyamurenge agaciro ndetse n'uwadukuwemo. Abanyuma ngiye gushimira, ndashimira abantu baba badukurikirana batari muri iki gihugu, bababajwe n'ibi byatubayeho
kandi bafashe iya mbere mu kubirwanya ndetse no kubikumira. Barimo za mitorite zose ku isi zibumbiye muri gakondo. Imana ibampere umugisha mwinshi. Abanyamakuru bacu turabashimira aho muri namwe mumve ko twabashimiye. Muri iki gikorwa rero twabashije gutegura, reka nsabe Revera Dudu atambukira hano imbere. Sabe Bishop Manyonga atambukira hano imbere. Uburyo bigabuye ni ukubiri bukorwe. Turabanzirizwa na Revera Dudu. Majoro Kaminzobe wadukuwemo afite umuryango, asize umudamu n'umwana. Numvisa benshi bavuga ngo